Ilaw sini press media na hambai sini IPP ni elar question amai tini 14 तारीख अक्टोबर 2020 kaisa ringjak press meet o press meet kai bisas klaye khanam ni 15 अक्टोबर 2020 ni bon pung 6টা am ni sini 16 तारीख 6টা am পর্যন্ত abono tuition tini bisas klai sini charter of demand tongo o bon ni sini number 1 demand ongka creation of new state, it is Tripura land. Sini second number tongo je sini Bidhan Sabha nage je sini Kogri mane central government abongka high power military committee report tai implementation khajang bagai dakti tai 3 number point tongo sini je 125th amendment empowerment district council 2018 ni abono jati dakti implement kainang thang ke 4 number tongo sini bisas klai abo sini borokni Tripura sorokni long pending demand abongka sini inclusion of Kogbrok in its schedule with one script abo sini jotto Tripura sorokni je long demand tomani abono tui kabang mas taka khajak ta pojonto sini officially babe implement yako abo jati dakti ongna bagai tai number 5 tongo sini je Tripura sorokni backlog post vacancy for ST type ni bagai abo bo jati sini Tripura sorok manane utung abo pastana tuition tini press meet khana pa sini 15 ta ni bon abo bisas klai pasta point tuition bon khayo abo bon khlai janai ongka sini IPP ni shaka সংগঠন sini IWFT tai Youth IPFT Atisa TPB IMWU abo sung 5টা 6টা organization tuye sara edisi elaka na sung bon khainai abono tuino bon khlai mane bisingtei ang saklaina musu jati sini bon no sa Tripura rajyoni edisi elaka tongnai bisas klai bau jati abono support khlaina mungto or support khlaimani bisingtei kuno jagao কোনো পাবলিক প্রপার্টি র জাতি নষ্ট যাতে abono sung গণতান্ত্রিক পদ্ধতি শান্তি ভাবে sung মুবা বন খাইনাই abono আশা খাইয়ে sung শান্তিনি ভাবে বন খাই বানাইনাই তাই বিনি সাথে সাথে ও 5টা পয়েন্ট তুই sung yang Tripura রাজ্য sung বন খাইনাই abono তুই সিনি 5 জন ডেলিগেট সিনি অনারেবল মিনিস্টার সারমেবা আবরবো দিল্লি থাই দङ abono borok দিল্লি থাঙাই কক সলাইনাই kok selaimani bisingte abo oro bok solinai abo oro ti bising movement khainai pe jati amo dakti ongna bagaina sung khamni bisas klai bon hambai